Working President ka United Democratic Party ubak Titus Starwell Khan. Ubelang ru nong elam kaliang persya haka yang dorbar ka Khasi Hills Autonomous District Council. Ulang bagaseng gelapan kreak bahana kebentak election MDC ke Banuan bada ketayo benengkong jong uno opera on sapen benano aki kerteng jong ki kertong banyakun ya ki election MDC. Habai keren kinong patai kubor ubak Titus Starwell Khan ulang bagaseng gelapan kreak bahana kebentak banyakun ki election MDC ke Banuan. Mat kaseng ha katayo benengkong jong no pra manta kasnam kan sapen pendapat ba no ek kerteng jogi kertong ke benekun yak election na kaseng UDP. Nalor kaneu la pensyairu bah ke election MDC ka UDP bat ke HS PDP kin beteng ya kejing trilang jogi ndai kindan pat hakikat to ki constituency ki ba kin yakun parlok. Uni unang ilam ke UDP ulo angru bawa la kam syam nadon ka an kin tiap seng ha ke district council. Ndai ula kop de kebaong bah kan ka samoi ke bamenta am syam nadon weiru MDC na kaseng UDP ubala pet seng. Wat habak ladon ke jingkela ha ke jingkelam ke executive committee ha ka KHADC. Kumbalong mentang ala ong tiba akit kila isi ki baladep ba nagalian ngejungi janman ki konstitusi la pankre kandidat ba kumbalong mentang isa setengah tu gani teli dokumen ru pemilih kesing la yo kandidat ko mau di konstitusi mo baladep akiem seliang lekin dang dot syuk ru ki bandang wan penyeso parti ngejungi akaba kini kandidat ski tinggi kerman hi ba hapo kan ru terik trong benai Disember suaka General Council dan salaban declare di kandidat paro trong ki konstitusi apo Khasi Hills. Kalis tung ini kandidat penmi sisen penmi na penmi face by face. Harji syangi la ya ai jemut ba la pun kumdu akan tarik Disember buat Khasi ba dia ngin release. Lai no iwe ar ba sa. Hadu benta angi bun kilong konsensus dan rei minum lalat ya kecil yang ini tiket kindan di konstitusi kindan langut sawut ya kata nak lihat kecil ngilong ready namar ba kamde kecil jaga ba pelan ke bariko ya kata ngilai bersama kajimbi jong ka political party VPP hadu kan noi makan keta ya ka UDP akan ka election ngalai tu statement sisian ngong ba haka election MLE MDC kipai ba kim dapat ya parti ka hamlong hadian kinian emre ka bakongsan kalong kipet ki kandidat ki bakum no ki balah ne em ban rekam ki badan ne em kejinsanya ki balah dan ne em ke experience ki batip ne em ya kiriti dustur ki batip ne em ya ke schedule kita kide ki qualification bat umjuru kide ki bala ajudan dekat ne em haka kam hakikam shnong hakikam thau kam tam haka kasanyi masih ma tena takadau wait ka parti ru kadon ka contribution bat kawe ka baki pai ba ki justenat kalong ba hadis council hi borobor ki kwa ban ailat ki sengrulo bakin rule po dis council kumang mentan ba ki pai ba kimpe ki mat rekam jong kita ki parti la kita ki mat rekam jong kita ki parti ki long favor ne em nang bantang di sekonsel hi had di sekonsel ka i pengkene ka khando siap ni penne ki riti dustur ni pen klanye ka sensyar ka khadar jogi rang ba sinong ki seng samla sinong ki seng long kami kita ter pen klanye ka bisyar ka khadar kita ge te upai ba bisyar ka ki polka parti ki badan ni kata vision ki badan ni kata rokom perhat ban perhlanya ke desa konsel kata di ka bagi pai ba bisa